Buat orang rumah tangga sakapu rek luda. Ayo tante sini. Arek menta diserangke tapi na doana Sehat, sehat, sehat. Sehat. Hadiah teteh saya. So. goda dapugu ye gogoda Masih teteh Palidian nyandakeun laguna. Sareng teteh saha ieu? Congrata. buat istri saya. Masih teteh Ratna. Ari kasusah ditambah rumah tangga geruca salaki berarti cabut saya wajib kudu diganti kubaran sorangan batan papasea durian bukuan asal ulah basi Ayo masih hari gogoda coba buat orang saya sakapu rek terima luda. kasih. Arek menta diserangke tapi na doana bawa selain wanita. Lagi. So kagoda dapugu ye gogoda Sini bos. masih yang masih dikeboy. Ayo. Hari kasusah ditambah rumah tangga tepaya salaki dengarti biraku rek diganti tapi namuhara jelas lain waduja ulah soha goda dapugu goda Masih aya kene. Coba mun abi jadi randa sakapeung masih ada saya tarik saya. arek minta diserahkeun tapi na poharan bawas lain wanoce langsung kagoda dasi digegogoda. Noni laguna cori. Ayo hiji lawan tilu. Susah ditambah rumah tangga tepaya salaki berarti bahkan dibuat damai Seetkeun. serangan batan papasea asal ulah basi.